Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, twishimiye muri iki gitondo kubagezaho ubutumwa bukurikira. Banyarwanda, Banyarwandakazi, imyaka ibaye 58 Abanyarwanda bibohoye ingoma y'ikiboko n'ubuhake bya cyami n'ingoma ya gikolonizi. Kuri iyi tariki ya mbere Nyakanga 2020 twakagombye kuba twizihiza umunsi mukuru w'igihugu, isabukuru y'ubwigenge no kwishyira ukizana. Inzira y'ubwigenge abakurambere bacu baharaniye kugera bageze kuri revolisiyo ya rubanda ihakana ubucakara yo mu 1959 no kugeza bageze ku bwigenge bw'igihugu tariki ya mbere Nyakanga 1962. Iyo nzira ntabwo yari yoroshye kandi iracyari ndende. Iyo nzira y'ubwigenge yaranzwe n'iki? Isura y'ubwigenge ihagaze ite muri iki gihe? Hakorwa iki? Kuva mu 1959 inzira y'ubwigenge mu Rwanda yaranzwe n'ibintu bikurikira. Icya mbere, igice cy'abaturage bari bagize umuryango nyarwanda, cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bari mu butegetsi bw'ingoma ya cyami y'icyo gihe, n'abandi batashoboye kwemera no kwakira revolisiyo ya rubanda yo muri 59, bahunze igihugu bajya mu bihugu bidukikije, cyane cyane muri Uganda. Icya kabiri, itegeko nshinga ryo kuwa 24 Ugushyingo 1962 ryagize u Rwanda Repubulika ishingiye kuri demokarasi no ku mategeko yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo Repubulika ya mbere ibigiyeho yayobowe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Gregory Kayibanda. Kuva mu 1961 kugeza mu 1967 hagiye habaho ibitero by'abahunze u Rwanda muri revolisiyo ya 59 na nyuma yaho. Ibitero bise ibitero by'inyenzi. Icya kane, hagati ya 1963 n'1965 habayeho iyoyoka n'izizima ry'amashyaka ya opozisiyo ku buryo hasigaye ishyaka rimwe rukumbi rya MDR Parimehutu. Icya gatanu, habayemo gusubiranamo kw'amoko mu 1972 n'1973, cyane cyane mu mashuri. Isubiranamo ryaje rikurikira itsembatsemba ryakorewe abahutu mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi mu 1972. Icya gatandatu, gusubiranamo kw'abari mu nzego z'ishyaka rimwe rukumbi ryari risigaye rikora ryonyine mu gihugu. Ibyo ni ibyo bise guta umurongo. Icya karindwi, gushaka guhindura itegeko nshinga bongerera umukuru w'igihugu wariho icyo gihe Gregory Kayibanda indi myaka yo gutegeka. Itegeko nshinga ryariho icyo gihe ritamwemereraga. Icya munane, guhirika ubutegetsi bwatowe n'abaturage mu 1973 hakoreshejwe ingufu za gisirikari. Nibwo hagiyeho icyo bise Repubulika ya kabiri yayobowe na Perezida Generali Major Habyarimana Juvenal. Icya cyenda, iyicarubozo n'imfu zidasobanutse z'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere, cyane cyane benshi bakomokaga muri Perefegitura ya Gitarama, baguye mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri. Icya cumi, kubuza andi mashyaka ya politiki kubaho, ahubwo hagashyirwaho ishyaka rimwe rukumbi bashyizemo Abanyarwanda bose. Ibyo byashingiwe n'itegeko nshinga rishya ryo mu 1978 kugeza tariki ya 10 Kamena 1991, ubwo itegeko nshinga rishya ryongeye kwemera ku mugaragaro ko mu Rwanda habaho amashyaka menshi. Cya 11 mu 1990 u Rwanda rwatewe n'Ubuganda
bufatanije n'impunzi z'Abanyarwanda zibumbiye mu mutwe bise FPR Inkotanyi. Mu bimaze kuvugwa aho haraguru, birumvikana ko ubwigenge bw'Abanyarwanda mu nzira ya demokarasi bwagiye bupfukamirwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere n'iya kabiri uko bwagiye bukurikirana. Mu gihe Abanyarwanda bari batangiye kugira icyizere ko urumuri rwa demokarasi rushobora kongera guhemberwa kubwo kwemererwa kw'amashyaka menshi ashobora guhatanira ubutegetsi mu buryo bw'amahoro binyuze mu matora rusange, nicyo gihe ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Yoweri Museveni wa Uganda na FPR Inkotanyi bwahisemo gutera u Rwanda. Ubuganda na FPR Inkotanyi byateye u Rwanda tariki ya mbere Ukwakira mu 1990. Nyuma y'imyaka 30 iyo dusubije amaso inyuma, nta gushidikanya ko igihugu cy'Ubuganda cyagize uruhari mu byago byagwiriye u Rwanda ndetse n'akarere kose. Nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rutewe, biragaragara ko FPR Inkotanyi yabeshya amahanga, Abanyarwanda, impunzi z'Abanyarwanda, ivuga ko icyuye impunzi kugira ngo ice ikibazo cy'ubuhunzi ku Banyarwanda, ko ishaka kuzana amahoro na demokarasi mu Banyarwanda. FPR Inkotanyi kuva yatera mu Kwakira mu 1990 yaje yica Abanyarwanda b'abaturage b'inzirakarengane aho yanyuraga hose. Yaje ikubita udufuni, yakuye abantu amagana n'amagana mu byabo muri prefecture ya Byumba, kugeza n'ubwo ihanuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi n'abandi bategetsi bakomeye bari hamwe nabo, bose bagatikirira muri icyo gikorwa cy'iterabwoba n'urukozasoni. Iyo dushubije amaso inyuma, nta gushidikanya ko iyo FPR Inkotanyi itaza guhanura indege y'umukuru w'igihugu, nta jenoside iba yarabayeho mu Rwanda, cyane cyane ko icyo gikorwa cy'iterabwoba yagikoze hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha, amasezerano y'amahoro yahagarikaga intambara, ikanagena uburyo impande zombi zari zishyamiranye zizahurira mu butegetsi zikayobora igihugu. Kuva mu 1990 kugeza mu 1994 n'indi myaka yakurikiyeho, ni imyaka y'icuraburindi mu mateka y'u Rwanda. Ibyo bihe byaranzwe na jenoside yakorewe Abatutsi na jenoside yakorewe Abahutu. Ibi bikaba ari ibintu bikomeye cyane byakumye mu nkokora inzira y'ubwigenge na demokarasi igihugu cyari cyariyemeje kuva kibonye ubwigenge mu 1962. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inzira ya demokarasi ni inzira ndende. Nibyo koko Repubulika ya mbere yayobowe na nyakubahwa Perezida Gregoire Kayibanda na Repubulika ya kabiri yayobowe na nyakubahwa Perezida Juvenal Habyarimana hari ibyo zanengwaho bitagenze neza mu kwimakaza no gushimangira demokarasi mu Rwanda. Ibitaragenze neza byakagombye kuba bikosorwa n'ubutegetsi bwakurikiyeho bwa FPR Inkotanyi buhagarariwe na Perezida Paul Kagame. Ariko siko bimeze. Nta gushidikanya, biragaragara neza ko FPR Inkotanyi yagaruye mu Rwanda ingoma ya cyami Karinga yihishe inyuma ya za institution zisa na Repubulika. Nk'uko byakomeje kuvugwa n'abantu batandukanye, nta gushidikanya biragaragara ko ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ntaho butandukaniye n'uburyo imitwe y'amabandi n'iterabwoba yitwara hirya no hino ku isi. Mu myaka 26 FPR Inkotanyi imaze ku butegetsi yaranzwe n'ibi bikurikira. Icya mbere, gushyiraho amasosiyete atandukanye yikubira umutungo wose w'igihugu binyuze mu itekinika ry'itangwa ry'amasoko ya leta. Icya kabiri, gukenesha no kwigarurira amasosiyete n'ibigo byahoze ari ibigo bya leta.
icya gatatu kwikubira ubutegetsi no kutemera ijwi iryo ari ryo ryose riza ritavuga rumwe n'imitegekere ya FPR Inkotanyi. Icya kane gufungira ubusa, gutoteza, iyicarubozo no kwica abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Icya gatanu iburira irengero ry'Abanyarwanda rya hato na hato no kurasa Abanyarwanda ku manywa y'ihangu nk'uko uyobora agaco k'iterabwoba Perezida Paul Kagame yabyivugiye. Icya gatandatu gukoresha inzego z'umutekano, inzego z'ubucamanza n'urwego rushinzwe kwinjiza imisoro ya leta, gutoteza no gukenesha igice cy'Abanyarwanda ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bushaka kurimbura. Icya karindwi kwambura abaturage ubutaka bwabo, kubasenyera amazu, kubarandurira imyaka bakoresheje amategeko n'amanyanga anyuranye. Icya munane gutindahaza no kugira abacakara igice kinini cy'Abanyarwanda binyuze mu kudahabwa uburenganzira bumwe mu kubona akazi muri leta no mu masosiyete akomeye, kutagira uburenganzira bumwe mu kubona imyanya muri kaminuza za leta, mu gukubitisha bamwe intwaro y'imisoro n'amahoro ndengakamere n'ibindi byinshi umuntu atarondora. Icya cyenda guhakana jenoside yakorewe Abahutu. Ibyo bikaba bitera gucamwo Abanyarwanda ibice ukoresheje intwaro ya jenoside igihe wemera impfu za bamwe ukahakana impfu z'abandi, wemera gufasha imfubyi za bamwe gusa wirengagiza kandi utitaye ku mfubyi z'abandi Banyarwanda bose nabo bazize urugomo rw'intambara cyangwa jenoside. Banyarwanda, Banyarwandakazi, FPR Inkotanyi ntabwo yaje ari amakuba gusa ku Banyarwanda, yaje ari n'agatumwa kabamatsa ibihugu ku buryo mu nyungu zabo akarere kose k'ibiyaga bigari yagatejemo akaduruvayo, impagarara n'intambara. Ibyo bikaba bigaragarira muri ibi bikurikira. Icya mbere, nyuma yo gufata ubutegetsi mu Rwanda bidatinze mu 1995, FPR yagiye gukora jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yica impunzi z'Abanyarwanda b'Abahutu n'Abakongomani itabayibagiwe. Icya kabiri, mu 1996 na 1997, leta ya FPR Inkotanyi na shebuja Ubuganda byateye igihugu cya Kongo, bakuraho ubutegetsi bwa Perezida Mobutu Sese Seko. Icya gatatu, kuva icyo gihe u Rwanda rwategetse Kongo runyuze mu byitso byarwo, kugeza naho Generali James Kabarebe w'Umunyarwanda abaye umugaba w'ingabo mukuru, ari we chef d'état major w'igisirikari cya Kongo, kugeza ubwo Perezida Laurent Désiré Kabila abiganzuriye akirukana Abanyarwanda bari mu butegetsi n'igisirikari cya Kongo. Icya kane, kuva mu 1990 FPR yatera u Rwanda, umutwe w'iterabwoba wa FPR Inkotanyi na perezida wabo Paul Kagame umaze kwica cyangwa kuvana ku butegetsi mu karere abaperezida 5 bashobora no kuba bageze kuri 6. Abo baperezida naba bakurikira: Melchior Ndadaye w'i Burundi, Juvenal Habyarimana wo mu Rwanda, Cyprien Ntaryamira w'i Burundi, Mobutu Sese Seko wo muri Kongo Kinshasa na Laurent Désiré Kabila wo muri Kongo Kinshasa. Kuri abo baperezida bishwe cyangwa bakuwe ku butegetsi, turongeraho no kugerageza cyangwa se icyo bita tentative yo guhirika ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu mwaka w'2015. Icya gatanu, mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2000, ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zarwaniye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ahitwa Igisangani.
hafi ku birometero 1000 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Iyo ntambara y'agasuzuguro n'urugomo mu gihugu cy'abandi yamaze iminsi 6, isiga yangije ibintu n'abantu batabarika. Icya gatandatu, imidugararo n'akaduruvayo u Rwanda rwakomeje guteza mu Burundi rushaka gukuraho Perezida Nkurunziza, byananirana abashakaga kumukuraho bagahungira mu Rwanda, akaba ari naho bahawe icyicaro. Icya karindwi, ibitutsi n'ubushotoranyi ubutegetsi bw'u Rwanda bwakomeje kugaragaza ku gihugu cy'abaturanyi cy'Ubuganda, kuvaho umwana ariwe Kagame yubahutse se ariwe Museveni, bagatana mu bipfunsi ikisangani mu ntambara yo muri Kongo. Icya cyenda, gushaka kwica ku mugaragaro Perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete mu mwaka w'2013. Icya 10, gusenya umuryango wa CPGL wahuzaga u Rwanda, Kongo Kinshasa n'u Burundi. Icya 11, kuzana umwiryane n'ubwumvikane buke mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, kugeza ubwo kuri manda ye yo mu 2019 Perezida Kagame amara igihe kirenze umwaka cyose atarashobora gutumiza inama y'abakuru b'ibihugu. U Rwanda rwa Kagame rukaba rusigaye rugaragara nka nkongwa mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Paul Kagame, nk'uko Imana yabwiye Nebukadinezari ngo wapimwe mu gipimo usanga udashyitse, nawe wapimwe mu gipimo. Ya Mana wavuze ngo kwitaraza kukubwira igihe kirageze, bidatinze iraje ikubwire. Ukuboko kwayo kugiye kwigaragaza mu Rwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mutegure imitima yanyu, turi mu gihe cy'umuhindo, bidatinze mugiye gutabarwa. Banyarwanda, Banyarwandakazi, koko Abanyarwanda babivuze ukuri ngo wirukana umugore ugugu n'igufa ukazana urimira bunguri. Uwavuga ubuhemu, ubugambanyi n'ubugizi bwa nabi ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bugirira umuryango nyarwanda bwakwira bugacya. Ushishoje usanga FPR Inkotanyi irangwa n'ingengagaciro zikurikira: kwica, kwiba, kwikubira umutungo wa rubanda, kubeshya, kwishongora, guca Abanyarwanda mu ibice no kuba abagaragu bampatse ibihugu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, abari mu gihugu ingoyi muriho turayizi kandi turabazirikana. Ntimushobora kwinyagambura, n'uvuze bahita bamurigisa. Muri mu bihe bidasanzwe no kwibohoza iyo ngoyi y'agahotoro birabasaba gukoresha uburyo budasanzwe. Ikintu cya mbere musabwa ni ukwibohora mu mitwe no mu bitekerezo. Mukamenya ko mu gihugu cyanyu mufite uburenganzira no kwidagadura bingana n'ubw'umunyarwanda uwo ari we wese, ko ntawe ufite uburenganzira bwo kububambura, kabone n'ubwo yaba perezida w'igihugu. Mukoreshe rero ubwenge bwanyu bwose n'ubushobozi bwanyu bwose, murwanye iyo ngoma mpotozi cyami karinga yaje yiyorobetse. Banyarwanda, Banyarwandakazi, abari hanze y'igihugu bagize amahirwe yo gutoroka ingoma mpotozi ya FPR Inkotanyi, ntimugahugire kurya umureti n'amafiriti ngo mwibwire ko mwageze iyo mujya. Nk'uko umuntu agira nyina umubyara umwe, ni nako igihugu cyatubyaye, la mère patrie, ari kimwe. Nimwitegereze uko abirabura bariho batotezwa, bicwa muri ibi bihugu byatwakiriye. Gutotezwa kw'abirabura ntiguteze guhagarara muri ibi bihugu, kuzarushaho kwiyongera.
nikutabageraho kuzagera ku bana banyu. Umuti ni uko twarwanira demokarasi no guharanira kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bihugu duturukamo. Abatereye agati mu ryinyo babona ko urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu rutabareba, turabagaya. Ariko nanone turashima intwari z'u Rwanda, ari iziri ku rugamba rw'umuheto mu birindiro aho bari hose, ari n'abandi bari ku rugamba rwa demokarasi mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Banyarwanda, banyarwandakazi, reka mbwire abari mu ngabo zakagombye kuba zitwa ingabo z'igihugu. Abafite gushishoza nimushyire ubwenge ku gihe. Mureke kuba ingabo z'umuntu umwe cyangwa iz'agatsiko. Nimwitandukanye bidatinze n'abagizi ba nabi, abanzi b'igihugu, abanzi b'akarere. Nimuharanire indahiro mwiyemeje yo kurengera Abanyarwanda n'ubusugire nyakuri bw'igihugu, mwitandukanya n'ubutegetsi mpotozi bwa FPR Inkotanyi. Banyarwanda, banyarwandakazi, tutiyibagije akaga n'ingoyi musangiye n'Abanyarwanda bose muri rusange, reka twibutse tunahamagarire abarimu bo mu mashuri y'inzego zose, uruhari abarimu bagize mu mpinduramatwara yo muri 59 n'uruhari mushobora kugira mu mpinduramatwara y'iki gihe. Reka dushimire imiryango nyarwanda idaharanira inyungu n'irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane ikorera hanze y'igihugu, itarahwemye gutabariza Abanyarwanda no kwamagana akarengane kabakorerwa uko bukeye n'uko bwije n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Reka dushimire nanone ku buryo bw'umwihariko amashyirahamwe n'amaradiyo y'abasore n'inkumi z'Abanyarwanda b'amoko yose bo muri diaspora bishyize hamwe bagatinyuka bagashyirika ubwoba, bakaba bamaze iminsi bavuga ku mugaragaro amajoro baraye mu cyo bise ribaruwa riraye, ari nako bamagana akarengane, ubusumbane n'ubwicanyi bwa FPR Inkotanyi. Mukomerezaho, igihugu kizabohorwa n'amaboko n'ibitekerezo by'abana bacyo nkamwe. Ibikorwa byanyu turabishyigikiye. Ntitwabura no gushimira ibinyamakuru binyuranye, byaba ibikorera mu gihugu cyangwa ibikorera hanze, nka radiyo Itahuka, radiyo Ubumwe, radiyo Urumuri, radiyo Inyenyeri, radiyo Inkingi n'ibindi twaba twibagiwe. Ntimwahwemye kwamagana ingoma mpotozi ya FPR Inkotanyi, ari nako mukangurira rubanda kwibohoza no gusubiza igihugu cyacu mu nzira ya demokarasi. Mukomerezaho, ntimucike intege, inzira ibaye ndende, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu, bidatinze tuzataha. Banyarwanda, banyarwandakazi, reka tubonereho tugaye ku mugaragaro abiyita abakozi b'Imana n'abajenero n'abaofisiye baba mu cyo bita ingabo z'u Rwanda. Zimwe mu nshingano z'abakozi b'Imana ni ukwigisha urukundo, ubumwe n'amahoro, kwamagana ikinyoma, itotezwa no kumvisha abayoboke babo ndetse n'abategetsi ko umuntu uwo ari we wese ari ikiremwa cy'Imana, ko Imana yaturemye twese dufite uburenganzira bumwe, gutyo ko ntawe wakagombye kugira ibyo yitwaza, byaba jenoside cyangwa icyo ari cyo cyose, kugira ngo akandamize atoteze mugenzi we. Abanyamadini rero aho mwabahabaye ibigwari, dore ko na benshi muri mwe usibye no guceceka kubagira abafatanya cyaha na FPR Inkotanyi, ahubwo mwaniyemeje kuyamamaza no gukorera mu kwaha kwayo. Mu itegeko Imana izababaza iti, mwakoze iki igihe abana banjye batotezwaga?
ku bajenero n'abaofisiye bari mu cyo bita ingabo z'u Rwanda. Hashize iminsi hibazwa niba koko musobanukiwe n'ayo mapeti mwambaye ku ntugu, muzi icyo asobanuye cyangwa nimba koko muyakwiriye. Abajenerali birirwa bakubitwa inshyi, batukwa, basuzugurwa, bateshwa agaciro ku mugaragaro ku karubanda. Ese koko muri abajenerali? Uburyo mwitwara mutari abayobozi b'igihugu, imyifatire yanyu irashimangira ko koko igihugu cyacu kiyobowe n'agatsiko k'amabandi n'abacanshuro. Mu bihe by'amage nk'ibi Abanyarwanda barimo, mu bihugu byinshi abaofisiye nyabo, abajenerali nyabo bagiye bubahiriza indahiro barahiye, bagatabara igihugu n'abagituye, babakiza ubuyobozi bubakandamiza. Abandi bagawa ku buryo bw'umwihariko ni abategarugori bari mu nama nkuru nshingamategeko. Koko mwemeye kuba intama, mwemeye kuba imitako muri iyo nama yakagombye guharanira by'umwihariko umutekano n'uburenganzira bw'abategarugori n'umuryango muri rusange. Murebe abategarugori bahohoterwa, batotezwa, bakorerwa iyicarubozo muri icyo gihugu. Duhereye ku muryango wa nyakwigendera Rwigara Paul, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, abagizwe abapfakazi n'imfubyi kubwo kwica no kunyereza abagabo babo cyangwa base. Murebe abakubitwa inkoni n'inshyi n'inzego z'ubutegetsi ku manywa y'ihangu mu ruhame ku karubanda. Abasenyerwa amazu barara rwa ntambi. Ingero ni nyinshi, ntawazirondora ngo zirangize. Ibyo byose murabibona, mugaceceka, mukarumira. Imyitwarire yanyu iteye isoni n'agahinda. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwirinde ababashora mu bibazo by'amoko. Mwirinde abashaka gushyamiranya urubyiruko rw'abana b'u Rwanda, babumvisha ko ba Habimana, ba Nyiramana, ba Hakizimana n'abandi bafite amazina nk'ayo bari hanze bazagaruka bica urubyiruko rw'abana bagenzi babo bari mu Rwanda. Iyo mvugo itegura jenoside yavuzwe ku mugaragaro na General James Kabarebe ni imvugo y'urukozasoni, ni imvugo igayitse pe, ikwiye kwamaganwa n'umunyarwanda wese ushyira mu gaciro. Mu butegetsi busanzwe butari ubw'amabandi n'abacanshuro, umujenerali nk'uwo yakagombye kuba yarahise ashyikirizwa ubutabera. Ibibazo u Rwanda rufite ni ibibazo by'ubutegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi, si ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Ubu mu Rwanda hari ibice bibiri: igice cy'abari muri sisitemu yica, itoteza abatavuga rumwe nayo bose, inakenesha ikananyunyuza imitsi ya rubanda rugufi. Iyo sisitemu ni sisitemu ya FPR Inkotanyi n'abayishyigikiye bose. Abayigize n'abayishyigikiye nubwo ubasanga cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi, ariko harimwo n'abahutu b'abateruzi b'ibibindi. Ikindi gice kigizwe n'abantu bose badashyigikiye imitegekere ya FPR Inkotanyi na rubanda rugufi rurushaho gukeneshwa no kunyunyuzwa imitsi n'iyo sisiteme. Iki gice rero nacyo ugisangamo abantu b'amoko yose, nubwo abakiganjemo n'abatotezwa ku buryo bw'umwihariko ubasanga cyane cyane mu bwoko bw'abahutu. Icyo Abanyarwanda bakeneye ni ubutegetsi bubona Abanyarwanda bose kimwe, bugendera kandi bwubahiriza amategeko, bufite ubumuntu kandi bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibintu bitarangwa n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwirinde abahezanguni usanga mu moko yose, haba mu bahutu haba no mu batutsi.
Ndashimira abanyapolitiki bo mu bwoko bwombi bamaze gusobanukirwa n'ibibazo nyamukuru igihugu cyacu gihanganye nabyo, bakaba batakibirebera mu ndorerwamo y'amoko. Izi ngufu zigomba gushyigikirwa n'Abanyarwanda bose, tugakumira abahezanguni bose aho baba baturutse hose. Kuri uyu munsi twakagombye kuba twizihiza ubwigenge bw'igihugu cyacu, sinabura gushimira Abanyarwanda b'indashyikirwa bitangiye guharanira ukuri no kugarura igihugu cyacu mu nzira y'amahoro, ubwubahane n'ubutegetsi bugendera ku mategeko kandi bushyizweho na rubanda. Turibuka imfungwa za politiki zose ubu zifungiwe mu magereza atandukanye mu Rwanda. Ku buryo bw'umwihariko turibuka kandi tunashimira Abanyarwanda b'indashyikirwa dusigaye tubona nk'ibimenyetso by'impinduramatwara no gukumira ubutegetsi bw'igihugu, ibyo bita symbole de la résistance et de la nouvelle révolution au Rwanda. Abo ni nk'umuhanzi umutagatifu Kizito Mihigo, Imana imuhe iruhuko ridashira, Maître Bernard Ntaganda, Madame Victoire Muhoza Ingabire, General Major Victor Byiringiro, Major Karix Sankara, Lieutenant General Habimana Hamada na General Wilson Irategeka. Nitwarangiza iri jambo ryagenewe Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi kuri uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 58 igihugu cyacu cyakagombye kuba kigenga, abana bacyo bose bari mu rwababyaye, tuterekeje ibitekerezo byacu ku mpunzi z'Abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi binyanyagaye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Turihanganisha cyane cyane abavandimwe bacu b'impunzi bakiri mu mashyamba ya Kongo n'abagaba b'ingabo bakizirinze banze kuzitererana. Mwanze gutaha mwubitse imitwe, mwanze gutaha muringaruzwa muheto, mukomere, mushikame, mwihangane. Iyaturemye, iyatumye mukiriho, iracyariho. Urugamba twese hamwe twiyemeje rwo kugarura igihugu cyacu mu nzira ya demokarasi nyayo muri Repubulika ruracyakomeje, kandi intsinzi ntizatinda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakunzi b'amahoro n'ubumwe busesuye mu Banyarwanda bose, kuri uyu munsi igihugu cyacu cyaboneyeho ubwigenge, turabasaba gutekereza ku magambo meza akubiye mu ndirimbo yubahiriza igihugu. Rwanda rwacu, Rwanda igihugu cyambyaye. Ntabwo twakwemera ko FPR Inkotanyi idutubera amateka. Tubasezeranije ko umunsi igihugu cyabohowe, indirimbo iharanira igihugu n'ibiranga ntego byaranze Repubulika ya mbere n'iya kabiri bizahita byongera kubahirizwa. Bizasimbura indirimbo yubahiriza igihugu n'ibiranga ntego byazanwe n'agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro kihishe inyuma y'ingoma ya cyami Karinga, bagamije gutoba amateka y'u Rwanda n'aya Repubulika no kutwibagiza no gutsinsibiranya umurage twasigiwe n'abakurambere bacu barwanye inkundura batizigamye, bagashyiraho ubutegetsi bwa rubanda bushingiye kuri Repubulika. Mugira amahoro, harakabaho demokarasi muri Repubulika, harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda bose, harakabaho amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze.